Nyamukandagira ku musozi wa Shyorongi bimeze bite? Iyo bita trio iteye ubwoba yo muri Afurika y'Uburengerazuba 11 ni ayise DQT ni igikombe cya Afurika. Marashaka gupanga 11 ni kandi upanga 11 Nyamukandagira. APR ngifite Afcon mu ikipe yayo. Fitemo Mali, fitemo Ghana, fitemo Cote d'Ivoire, fitemo Burkina Faso. Twagiye terekamo 11. Ubwo abantu baze no kumva abo yasinyishije. Ghana yo kutayisoze. Ubwo reka tubanze tubwira abantu ko ku munsi w'ejo ikipe ya APR duhere kuri uyu mwana bita Nduwayo Alex baraberekanye byari bimaze iminsi bivuga ko yamaze gusinyira ikipe ya APR. Nduwayo Alex rero ku munsi w'ejo yerekanye n'ikipe ya APR ko yamaze gusinya muri ikipe amasezerano bivuga ko ari imyaka 3 bamuvanye mu ikipe ya Gasogi United no mu defense bigaragaje muri sezo ishize bivuga ko bamutanzeho miliyoni zigera kuri 25 urumva ko hari icyo asigiye Gasogi. Ibyo byo twari twabigarutseho ahubwo bamaze kumutangaza nyuma yaho gato nibwo banatangaje umunya Cote d'Ivoire witwa William Meri Togui. Uyu natwe twamugarutse ko gatandatu Togui agomba gusinya ikipe ya APR. Uyu Togui afite imyaka 28 kuko nabonye yaravutse 96 urumva ko ari kuzuza 29 gusa nyine kuri Wikipedia bagaragaza imyaka 28. William Togui rero ni umwe mu basore bafite umubiri pe abantu babonye video ejo ahinguka kuri ofisi ya APR no Kimihurura ubona ko ari umukinnyi watamiye kabisa. Ni ijigo pe ijigo shakwa atari muremure cyane ariko afite umubiri kabisa kandi urebye n'imikino naho yagiye akina urabona ko ari umukinnyi umaze igihe muri kariyeri. Amakipe yaciyemo nka za El Jadida yo mu gihugu cya Maroc, amakipe nka za Esperance Sportif de Tunis, akina mu Bubiligi, akina kandi muri Israel mu ikipe ya Tel Aviv, anakina muri Turkiya ari naho aje aturuka kuko ariko ino sezo uno mwaka nta kipe yari afite aho aheruka gukina ni muri Turkiya. Aheruka gukina muri Turkiya mu mwaka ushize kuko yakiniye muri Fazare hanyuma biza kurangira muri Fazare Tour no mukinnyi badakomezanyije yaramaze amezi agera kuri 6 nta kipe afite. Ikipe kinagamo bayita Kenkerogucu Ankara Gucu. Oya nagana Ankara Gucu. Oya nyine yitwa Ankara. Ariko ririzira ry'igitwa. Oya risome naryo. Oya have. Kiro Gucu ni ibintu nk'ibyo muri Turkiya. Yaheruka gukinamo. Ngo bivuga ko rero banashesha amasezerano kuko services zari bwenda ntabwo bazishimiye cyane gusa iyo umuntu arebye n'amafoto amubona yambaye umwambaro cyangwa se jazz ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Ntabwo nzi niba ari senior ariko biragaragara ko yigeze guhamagarwa muri amwe mu makipe y'igihugu yo muri Cote d'Ivoire. Ubwo rero icyo twavugaga nuko APR yari maze iminsi imuriho kuko na chairman w'ikipe kwa gatanu gatangaje ko bamaze kumvikana nawe ndetse yamaze no gusinya banohereje itike y'indege ariko yabivugaga byanze bikunze ari Kigali. Ejo Ruvuyanga twavuze ko ari Kigali nabonye abantu bagiye babigarakaho cyane yakana amakuru ya APR nyimenya simyemeje yorere. Oya imbere twaje nyimenya. Oya muri national ya Cote d'Ivoire hamagaye inshuro zigera kuri 5 preselection 5 muri kariyeri ye kuva muri 2018 yabonye preselection 5 ariko final nyine babandi banyuma ntabagiremo ariko nibura yahamagawe inshuro zigera kuri 5. Uyu mutaramureze nka 2017-2018 nicyo gihe yari afite forume ubona ko zari ziteye ubwoba ko mu ikipe yakiniraga yitwa Sport Club Ganyoa yakiniyemo imikino 26 ayitsindiye ibitego 23. ngira ngo no busatirizi buzaba ari bwiza cyane buzaba ari bwiza gute n'abakinnyi mu by'ukuri basa nkaho ari abavandimwe ni trio ifite ikintu cya fraternité muri yo kuko no kuvuga ngo harimo abanyaburkina Faso babiri Dao ndetse n'umuvandimwe wa Tara bakongeraho uyu muvandimwe. Cote d'Ivoire na Burkina Faso ni nkuko bavuga iki se mu byerekeranye na geography cyangwa se mu Rwanda mu mibanire ni nk'u Rwanda n'Abagande cyangwa n'Abarundi urebye mu kwegerana kw'ibihugu kuko buriya muri Cote d'Ivoire abantu benshi cyane abantu benshi baba muri Cote d'Ivoire ariko badakomoka muri Cote d'Ivoire communauté y'abanyaburkina Faso niyo nyinshi agakurikiraho iya Benin. Buriya hari n'abakinnyi benshi cyane b'abanyaburkina Faso bavukiye muri Cote d'Ivoire
mu gihugu cya Cote d'Ivoire urabizi n'aba baziski niho bavukiye n'aba Burkinabe ariko bavukiye muri Cote d'Ivoire usanga abenshi banafite nationalité ebyiri bafite double nationalité ya Cote d'Ivoire n'iya Burkina Faso no vuga ngo rero aba bakinnyi babiri b'abanya Burkina Faso n'uyu mu Ivoire umwe harimo ikintu cya bond harimo ikintu cy'ubuvandimwe mu by'ukuri communication iri hejuru bazatanga akazi gakomeye kuko bombi bavuga ururimi rw'igifaransa ngo 11 rero bose mbera abapange ariko reka tubanze bagire yuko RDB atubwira yuko ese waruzi ko buri sosiyete ifite ibyo igomba kubahiriza nyuma yuko imaze kwandikwa bimwe muri ibyo ni kubika inyandiko za sosiyete zikurikira mu gihe cy'imyaka 10 hanyuma harimo kandi kumenyesha umwanditsi mukuru muri RDB impinduka zose zabaye muri sosiyete mu gihe kitarenze iminsi 15 gushyikiriza umwanditsi mukuru w'ibaruramari rya buri mwaka rya sosiyete gutanga amakuru yegenewe inyungu ku mugabane ibyo bita beneficial owner hamagara rero 14-15 ukeneye ibindi bisobanuro kugira ngo ibintu bigende neza cyane. World Cup bonanza mutegaho hagati ya Fluminense n'ikipe ya Chelsea mushobora gutegaho byinshi cyane amakuru narabuze kubonekamo ko umukino urimo kugenda uba nyine amakarita full time win half time ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo wiyongere amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye nka televiziyo za rutura ndetse n'amabonuses agiye atandukanye n'amajezi kana kanyenyeri 878 urwego ukoresha telefone za matushi cyangwa se gatushi cyangwa se ujye kuri playgames.com wundi nawe ukomeze rero wiyongerere amahirwe yo gutsindira ibi bihembo ntago byeme gutega ku bana batarajya imyaka 18 y'amavuko hanyuma mupange nyamukandagiye dusoza ubwo tuyipanze wenda tunagendeye ku kipe ya APR yifuza cyane ko yifuza kugira performance nziza mu mikino ya CAF Champions League kandi urabizi ko nta limite y'abanyamahanga baba barimo ubwo wenda niyo umuntu yanapanga kugira ngo abafana b'ikipe ya APR wenda bumve uko igitekerezo cy'umutoza Taleb Abdulrahim cyaba kimeze ubwo mwizamu byanze kunde ni ishimwe Pierre Mario buryo umuzamu ava mwizamu ariko ariko sakoze kuko nakosa arakora ubwo ni ugomba kubanzamo kugeza igihe yakorera ikosa wenda kazamo Hakizimana Adolphe ubwo mu gihe Pierre yabari mwizamu ku ruhande rw'iburyo ni Ombolenga Fitina kuko bambwiye ko nyuma y'igihe yagize adakina n'imvune ye yarakize ubwo ameze neza atanduye imeze neza nta kibazo afite cyatando yarakize ubwo urabizi ko niwe ebyiri se zose zarakize regaraze rwariyerimo zarakize ngameze neza kuri kabiri n'umukino wa mbere w'ikipe y'igihugu nayo mukino ugiye gusinya banza akora medical test ntiyakoze medical test wa mugani kuri gatatu yaba ari Claude kapitene niyo mugabo igihe wenda yaba atagiye muri Azam ariko bambwiye ko APR yakaniye ngo ntishaka kumurekura ubwo muri defense yaba ari Clement abafana banifuza ko yakina na Swani ubwo turavuga mu mikino mpuzamahanga urumva Swani ndetse na Clement mu kibuga hagati Dawuda Yusuf ngimyitozo ari gukora kuri gatandatu za ndwara zose zarakize kuri gatandatu urumva yava kirose kigara oya ndavuga uburyo bazajya bakina baringaniye ndavuga Dawuda Yusuf na Ronald Sakiganda utazanakina cyane ndavuga nibo ndi kuvuga bameze gutya baringaniye ruboneka ngo ntagomba kuburamo ariko ruboneka yanajyamo yagira bashaka kumuhengeka ako kubera ko babazanye Memel Dao agomba gukina imbere yabo ubwo ruhande rumwe yaba ari Watara urundi Dennis Omedi bakatakisha uyu William Togwi sinye gukobesha ndinda umuntu yitwa Omedi rwose Omedi biragoye ashaka kutazabona umwanya shaka Gilbert n'urucabana arane barafinda hanyuma ndinda Omedi umuntu yitwa Omedi na Kiwanuka bubyihoreye rwose ubwo Omedi nyuma yuko yabaye umukinnyi mwiza mu gihugu ngashaka kuzajya banza AS Kigali ubuyobozi bwayo bwabwiye umujyi wa Kigali ko tariki ya 10 uku kwezi niba batakoranye inama kugira ngo bakemure ibibazo birimo AS Kigali itazitabira muri sezo itaha nabonye n'abayobozi bahamagaye inteko rusange iyo nkuru tuzayigarukaho ku munsi w'ejo ni inkuru ikomeye cyane mukura Joseph Saki kapiteni wa Muhazi Juvenal ngo yagarutse muri Kiyovu ngaraje Juvenal nawe ngo amanutse mu Budage muri Kiyovu ibintu birakomeye hari n'abakinnyi babiri b'abanyarwanda b'abana bagiye kujya muri Bayern Munich Academy y'abatinyi imyaka 19